Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalang barem jong Karibhoy Youth Federation hakalay paway tarik ulbayar arajar arpawar. Gilapan lang yakajing kando lang hakasin ka benengkong nakabantaban niya merjing mod halor kumno bandang kentiu syuk-syuk yakathain ribhoy habarok kiliang. Batru bandang penklan syuk-syuk yakajing trikam jong kaseng ban syakri kipat ba kathem ribhoy. Nadu balasud lashor yakaseng house nem syajar kandai spa nyopo kandai. Hakani kejing kenduk lang kabalapan lang ha Umsning Auditorium Hall. Lawan banyadan lang nadu founder secretary ba RP Syadam, ki Presiden Barem ba kentob yo ba Dores Sulen, ba FM Maupnyang, ba Bibi Makdo, ba CL Masharing, kentob di yakiwe kinong yalam jongkaseng, kata Uroki Kela, ba Morris Lengdo, ba PN Namsao, ba James Lamo, ba Deb Rentatiang, ba Lovo Lengdo, lembat kiwe-kiwe. Nalor kinong yalam bamenta jongkaseng ki bakentop yu ba people thank you President ba Lan Kupar Saukme Vice President ba Bullet Marbanyang General Secretary. Habakren hakani kasngi kinong yalam barem bat ki bathemai jongkaseng kilapan pau ya kajing sngo kumen bandon kum kani kerensan banyo ya kenduk biang banya phaliu jingmon nakabenta banya te ya ke emlangka salang habaro kiliang. Kumbaka senghi kala syakri batwan ra ya shibun ki jengkala hapo Karibhoy district nadu balasud lashor yaka. Hakani kasngi hadien jongka jinga lang na Umsning kinong ya lambar rem batru ki bathemai kilalet ru ban khmi ya ka jing sedang te ya ka opes bathemai jongka seng hakashnong saiden. Pak Sekretari kami juga baca. Lalu Ustaz Hakimai Pak Hakimai Kupran, lapongnya Karibhoy Federation kedua mulai circle, harus dipotret berlemas jom Ustaz Hakimai Pak Hakimai Kunyo. Baca Ustaz nanti ngambil lagi nampak jom Karibhoy kedua mulai circle, nama yang mengandung Hakimai Pak Kiseng jom kejelar yang lain. Harus dan Hakimai Pak Hakimai Kupran, abang ini yang kita sistem jom dari Karibhoy Federation kawasan hidup habang dari Karibhoy kawara itu mesti menga bangan ailam dan train bagi sekri juga pun samla usah Karibhoy district lembah keseng kepada try Karibhoy district Karibhoy Federation. Ngapa dia so but ngapa dia member juga kedua mulai circle kumuta Egyptian secretary juga kedua mulai circle. Hai itu Islam. Nah kalian tu tiba do maupnya Phil Marshall maupnya kum Presiden Bakri do UI TCT bahasa kita mulai circle ke tutor di office development uang nama balai berkuat lo bagi sekesek kami nama tiga kami di semua di dalam kota baginya pendek dia kaum tangi UI circle ada di district di bawah UI lapan tak yang circle beri barang cukup dengan ya keempat kemudian hukum tahu operating secretary yang keluar di baru pokoknya. Ngawayan lenti lalu keluar baru pokoknya kesudah beri lantaran keluar membahas yang masing bila untuk jangan kamu chief operating secretary bertemu keluar baru makdo berkuat makdo pak lakukan yang apa tu Vice President Karibhoy Federation. Bagaimana ngasih tiap yang Presiden Karibhoy Federation di Borobudur. Ngawain nanti negara kelang kesungguh, bagaimana tiap pak yang kejadian nanti selesai akhir lalu di Islam lawan celebrate yang sudah tujuh house semua yang tidak terbuka sistem yang juga dengan Karibhoy Federation. Hari ini nanti habang aktif pulih ngadat rapat batin lu yang kemasyatin jong keseng yang Islam kemudian jong keseng kumno kami keseng ambil kami kumno kami keseng ambil keim hadu kini Islam nai hanya logo jong keseng bagaimana kenai sepak yu kundan kabang keseng aktif iya ambil kalau dia Islam kenai sepak kenai yu real kenai yu Nakwa berbuat berhai dari Islam berada. Hari ini kita masih di Presiden Kalian ngasdah kuat pada keluar berkala kami. Ada yang siapa
kok kajita lagi kajimpu nanti yang kata kajinya nanti untuk saya Buik Federation. Hari kajimpu cukup jangan dalam upah ambisional. Ubreu dalam syak kapan jalan kapan berdonggang berni hari ini kuat kita berhari bisa berani ulang masuk terus. Masalah haswa itu ya, menurut gue dari hitam ni tahu bagi dia bahwa sekali nak berkomunikasi mengenai itu kita nak bersekat habis sekat. Habis dan juga kumbalah besar kita ini semua. Bergabung kita. Long kuisa siya dan minggu hamaki. Tinggal iskurat masa ini hamakan lebur. Yang tu kopor kata kopor dia ki nebeli gobel bulu ni. Tengah ada buih nak pakai sigaret kumpul. Bul kenam di dia tu. Bul kenam yang sebab kinong tak mai habang perang. Mak menjual bulu kunong jinilang baik bante ini macam perang ni. Jadi kinong te tumbul dia Allah dan kita. Tengah kacau dari bulu kumul dan tumbul besok ni sinda ni. Jika kepuasan yang maaf nem waisnya yang bulu. Kita mesti prabu prai dari sini mengenai plastik yang kenal. Hadin nukul orang mesti prabu naik pada government of media. Aku ini chief minister perlu esok, iya sama. Batang dari home minister. Hari kita lapor ki rai dan rai ikan ini rai ini isu aku berlihat. Good straight. Real mungkin di mata. Dengan mereka kia semua pemimpin hebat dan percaya dengan negara. Dari hamil dengan negara isu hal terkor kedon kamiting tong RDF na 5% itu mulai. Cuma mau tak ada yang terkor percaya yang kajian jong karyo het habar ni. But nilai nak ada perjalanan jom buat dari sungai wakil presiden pada kamuka. Lepas bar persiapan nasikan, bagi asas masih belum. But ada kena kalau dia kisi por baru, kawan kejian presiden sejauh iba garis plan, presiden bapura. Awan sa kapur keba kia kini na kadon bentalaman tu ba jikin phang ba Konstantin mga ba Dores len di basmat tama kapur na benta baladon digital constitution ni hante po bangkar berbahol ba na kwa bale tu ipi kalong ba nanto isuki ba jikin phang ba din mengira senti tangkat kepada por kalawan mo mailalin mo lakajong kalenti kung chairman jong kawai seng Network National Liberation Council kung XALC ni XALC por Network Active Liberation Council baru nasib di mga kung presiden bahkan nasib di kung presiden nila sahan nila sabek hakna lo jika bangirong nila itu New Nakasyak kembian naka harus nang kandai pulai. Nakasyak kembian kadi nakasyak asak itu di nasak kumba yoi apa dia apa kan. Benda lami lang tu kamusin jaga bakan ran kadang saka. Bayo dalam mabul ba di Islam nak ka adu. Katu baru kita ke history ke bangsa.
Baro kay ka mas ko buram ka lang ni por ba RBYF kala pandi si bon kinong elam lada day hasnong ataw lada day ha imlang salang lada day wak ha balang lu ki bakambun kimi hari boy day ki products jongka RBYF ang scam ba kani jinglong kabag gerbang kabag RBYF kadon menta pinbat ya ka bat hagwi ke ski long kinong elam hoy sang ila persang agi jingide politics lu ba mo punyang la persang baru ki la persang ba RB sada la persang ba CL mastering la persang ngar la persang sama mnele di bud bi sa pamai sa bud bi sa pamai ka mo chunre lale itu ki mesti dur kile dur hau cara bi hana cilong bi hau cara le dur da peran apa itu dengi kerman scam ba kani ka forum ka pangidon mata RBYF kan pembi ya way dak wa itu karau tang baci long minister long MLA but ni kerman scam ba lengba kan forum ba induk mata ngin ya frame ko kom ko badai ngin ai mensil lada don no para nongelam ko bakwa ko kiu strong ngin ya sulap lang ba udai banio ita tong ba dunio jok kan ngai sini RBYF kan say ya way nongelam Bandung minister nong kawan agak state masih sang ladon masuk tun budai RBYF dan reput jinglong MLA bagi kemaskan boleh sini kita long minister ke kabang apa pun kedu ni kapol tolong sisian to ngin penlong dia kena ketinggalan ladang inla asin boleh sisi sistem kedewan bang ini ketinggalan nang bukan long lebih tenang bandang sekarang ni kasih kan don ke jingit ter ke jingit tai hadu kakno ngin penkut hadu kakno ngin penia yang jadi terekam jong kene ke forum bagi kedung Namar bawat habang yimlong syu kidekot ke RBYF mereka mensim jong ke RBYF kadon hangi habang yui bang ki isu ki baka RBYF kale kasim kilong ki isu ki bayo ajingero kemensim jongi ke kemen Henry habang yui bagi isu di bakaseng kasim lani kuma ong i ba pan buhay mene habang idan kijing kanyum kijing keren kijing kentho mengiru kum ki RBYF kum ki dikhot ki barem idan kijing snow dena kata kata habang iyo ya kamanya kendo habang idan ha kata ka jingya disha ile ong badai bandon kijingya kendo lang jong ki dikhot ki barem bat ki dekat ki batmai bat ngangit scam bakani kasgi kala urlong mentara kasgi hadin bau konbina jangi ibaroki kala ilayo kanya kendu bat presiden jongpi ubah kelut kemensim ubayang kejimut perkhat bat uyoi bat dan kam sisya bangini kendu lang kum ki dekat ki barem bat ki dekat ki batmai